Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will doing my reading test in Japanese. First of all, watashi no namai wa Ahumado Fairoru ben Muhammado Fairusu. My metric number is C24A2393. Okay, I will start the reading test. Ichi. Konnichiwa. Watashi no namai wa Yuna desu. Ni. Hajimemashite. Watashi wa Sakamoto desu. O genki desu ka? 3. Hai, genki desu. Yoroshiku onegai shimasu. 4. Kochiro koso douzo yoroshiku. 5. Sakamoto-san, Nihon no bunka wa suki desu ka? 6. Hai, suki desu. Iroiro shiritai desu. 7. So desu ka? Watashi wa Nihon no tabemono ga suki desu. 8. Sumimasen, ima nanji desu ka? 9. 9 時半、授業がありますか？いってらっしゃい。10. はい、また会いましょうと。行ってきます。はい、that's all from me. また会いましょう。ありがとうand Assalamualaikum.